Dumelang, Thobela, ke a le lotjha, ke re mošate, ke le amogela go semoya ka Dr. Magabo. Le kgone ke rata gore dire daily prediction re kona letšatši la rena la lekgono le tlo sepela ka sebopego mang. Ke a tshepa gore le sa gopola ba ile gore le bonne reading ya maabane e bego e le weekly prediction e le le tlo go diragala mo bekeng ye go tloga letšatši la mantla go fitlha letšatši la sontaga la yona beke ye. Gomme ka bolela ka re reading e ke tla e dirang today e ka go fa dikarabo godimo ga dilo tše di boletsweng maabane goba mohlomongwe yano eda godimo ga dilo tše ke di boletsweng maabane goba ile gore a se le bone reading ya maabane ke kgopela le lebelele and then le kgone le lebelela le ye. Okay, pele re thoma ke rata go amogela ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneo la rena. Ke a le amogela go semoya ka Dr. Magabo, gape ke re ipshineng ka taba tše ke le tshwaretšego tšona gomme le re ge le ipshina ka tšona le se ke la lebala go subscribe le like channel ya rena le kgotle le yona notification bell yewe gore ka mehla ge re uploada di-video le kgone go tseba gape ebile le share di-video tša rena le batho ba le ba tsebago goba le ba ratago. Okay, a re thomeng ka reading ya rena ya lekgono today e le di 14 tša June 2022. Ke na le the 7 of wands, ke na le the Queen of wands, ke na le khakhate e le gore e ngwadile gore coins abundance. Okay, ka tšona khakhate tše tše tharo tše ke tlo go botša le kgono e tlo ba letšatši le le busy kudu go wena. Ba bangwe le gopola re dingela maabane e boletše ka mohlomongwe lefelo le le gore o tla ba o ya go lona ka bolela gore e ka no ba e le trip e le gore o itšea le family ya gago ba le motho e le gore o phela le yena. Trip yeo e ka no ba le ntho e le gore ke trip ya mmereko mohlomongwe o attenda di-workshop kae jwale le jwalo goba mohlomongwe o ya go berekela kae goba mohlomongwe ebile e ka kgotša le gore mohlomongwe o kgweditše mošomo o moswa mo e le gore o tlo tloga mo o be go berekela gona o ya go berekela lefelo le leswa goba mohlomongwe ebile e sa le o sa berekela same company goba lona lefelo o sa berekela mo go lona mara o ya ka departmenteng ye nngwe o tloga ka mo o be go bereka ka gona ka ofising o ya go bereka ka ofising ye nngwe. And then ke mo e le gore o bo botšiwa gore o accepte change ge dilo diphetogo o di accepte go lwena motho o be flexible o se ka kgotse le gore go ena le di-changes ka raphelo wa gago then o ba le letšhogo leo ga le nyakege. Letšhogo leo ke lona le dirang gore o palelwe ko go fetela pele o palelwe ko bona dilo tše di botse ka ra bophelo because letšhogo leo ge le ba gona le dira le ko le tliša le attracta di-negative energy le attracta dilo tše tša go se be botse dilo tše dimpe. So go lwena motho o se ka ba le letšhogo the minute o thoma ba le letšhogo o tseba gore go na le tše dingwe a di sepela gabotse mo bophelong wa gago. Ko America ba se ba re dira presentation wa kgotsa le gore o thoma ba le letšhogo goba mohlomongwe ba botša interview mara go ya wa attenda interview le o na le letšhogo immediately ka baka la letšhogo lela go tsena mola ka lebati batho ba le ba swantse ba yo go botšiša dipotšišo tšeoe tša interview immediately ba o lebelela ba le bona letšhogo lela ka letšhogo le o dira gore o palele ko go ba le smile mo sefahlogong sa gago le o dira gore o be stafy yole batho ba le ba o lebelela ga ba sa kgatlhega already ba ipotša gore o a ka sute position ya rena o re ka se kgone go bereka le yena o bontšha a le motho o morudi kore already ga ba o lebelela go tsena fela ba bona kare wena o motho wa se be le lethabo o motho o morudi jwale ene bona ga ba nyaka go bereka le batho ba kweša gore ge ba ka o hira o ka tla wa kuba di-customers tša bona ba nyaka motho le gore o friendly. So wa kgotsa le gore o friendly ka tlhago mare ka baka la gore o tšhogile letšhogo leo dane le ya go change le o dira motho o le gore ga se wena batho ba o lebelelang ba o bona o le motho o mongwe o leng ka mokgwa mongwe and then ebile ke moka e dira gore wena o lose mmereko le mobotse o la le gore wena o file ke badimo ba gago. So go ka bona e le gore o motho le gore o phela ka letšhogo le no phela le tla mo wena o tseba gore something a se right le gate. The best thing e o tlo e dirang ke cleansing ka baka la gore le manaba ba kgona go dira gore wena o phele ka letšhogo ba se ba o foša ka meleko ba o foša ka sefifi sela se dira gore o phele o tšhogile o se ka ba le go itshepa o ke daude ebile o daude le mangelo a gago. Le go pele video e le gore ke postile bošego ba maabane e le gore ke be ke bolela ka number 1 angel number 1 gore na go bona angel number 1 gore re swantse o direng e boletše ka pele ka letšhogo angel number 1 gore mangelo a go botša re kgaogana le letšhogo tlogela go ba le letšhogo tlogela go kenyatša ga o kenyatša o thibela dilo tšela tše di botse o thibela di-blessings tšela badimo ba o fang tšona. So ga gane jalo ka reading ya today o botšiwa ka ke mabapi le mošomo wa gago ka ra mošomo wa gago ba bolela ba re today e tlo ba letšatši le le busy mo go wena
di tlo ba tšatši le busy, and mo e leng gore ke bona o le ready for lona ditšatši le la today. And ebile mo ba o tlhotlheletša gore o be a good leader, o lead by example. Batho ba bangwe, batho ba e le ba reporta mo go wena goba batho ba ba berekang le wena ba learn from wena. Gobane ka the Queen of Wands, ge ke lebelela the Queen of Wands, ke bona motho e leng gore ke a leader, mara o e leng gore o leader gabotse, ga nape a tshwara batho gampe, o tseba go treata batho gabotse, o na le lerato, o na le botho, o tlhompha batho ba bangwe, o tseba go ikokobetša. Mara ebile ke a good leader, because go le wena a good leader, o ka se kgotse le gore wena o ba motho le gore o nyaka gore batho ka moka ba kwe ka wena. Ntho nngwe le nngwe e bolelwago e santse be etswa mo molomong wa gago, ga batho ba ba bolela ka meeting goba kae tše ba di bolelang ga se selo wena wa di crusher. A good leader ke motho la gore a theeletše le di-advices tša batho ba bangwe, e ka ba di-advice tša batho ba berekang le bona, e ka ba di-advice tša batho ba ka ntle, di-advice tše le gore di sa tlo kgona go eda godimo ga mmereko o wena o dirago, di tla dira gore gana mo berekang gona company e le gore bereka company tse company e gole. Ge le gore ke government le bereka ka di-project tse di itseng kore mmereko o gole, and the more mmereko o golang ke the more tšhelete e bang gona, and ke the more e le gore ba dirang ba kgona go lokeletša di-salary increase, ba kgona go lefa di-bonus jwale le jwale, ka gore performance ke e botse, performance ya kgatlhiša. And ge e le gore o na le business ya mohlomongwe ke spaza shop goba mohlomongwe o reka diaparo o rekiša jwalo le jwalo, e sa bolela le wena gape dikarata tšeke gore mmereko wa gago, business eo ya gago e re go e lebelela, o seke wa e lebelela bjale ka ntho le ya gore ke business yaka, e re go e lebelela o e lebelele o kare ke business ya motho o mongwe, wena o jwalo ka mohiri barekeng o jwalo ka mmereki, o kore o kitše jwalo ka mmereki le o ntse o tswa re business ke ya gago. Gobane go ka kitše jwalo ka mmereki o tlo kgona go respecta melao ye le gore wena o e beile ka mara business ya gago. Sa mathomo o tla respecta nako, gobane nako ke tšhelete, and ebile go respecta nako ra o dirang o respecta le tšhelete yela. O tla kgona go fitlha nako mo mošomong wa ka mehla ka nako, wa tswalela ka nako, e se ka mantšhelane gore ka o kala re ke business yaka ge ke fila gore ke nyaka go tšhaiša ke ye kae ko phetha mabaka, then wena wa tšhaiša. So mo ba o botša gore o pay attention, o lead by example, le batho ba ile gore mohlomong o kgonne go ba hira mo businesseng ya gago, ba tseba gore mo re bereka ka molao, mo ga re itirele boithatelo. O tla bona ge o ka ngwala dilo tša gago fase, wa bea letso la wa le bea fase, batho ba ba o berekelago ba tla tliša di-good results. Ga o be mmereko ola barekeng a leader yela re bitša gore ke an autocratic leader, o le gore o buša ka chipi, o ba mmereko ola wa boleta, mara wa re o le boleta wa buša gape wa ba firm, go bolela gore selo se so ba kuša gore ke nnete selo santse se be sowe, o ba botša ka boleta ka hlompho. Ba re tseba gore mmereko wa gago o mo botse ko o dirago o tlo o tlišetša katlego, mphufutšo wa phatla ya gago o sa tlo e bona, dimpho di etla ka ra bophelo ba gago, tšhelete e etla ka ra bophelo ba gago. And ka buša gape ka ba le the page of swords, ka ba le the 5 of swords, ka buša ka ba le karata e leng gore e re clear your mind, be present, focus and embrace. So ke setse ke boletse gore today yo ba letšatši le le busy for wena, and ke bona o le ready because over the weekend o kgone o kry-a nako ele ya gore o relaxe, o detoxe, o recharge, o kgone o kry-a nako yeowe. Go fela o re o le mo mmereko wa gago mohlomong ka di-weekend wa ba le nako ele ya go khutša goba go tšhaiša mola before o ka re o robala, wa ba le nako ele ya gore o dule o itseye o connected to your soul, ntho ya o thuša kudu. Wa ba le nako ele ya go kgona go rapela, wa kopana le modimo wa gago, wa kopana le mangelo a gago, wa rapela, wa kgona go ba le nako ele ya gore o bolele le badimo ba gago, le ge e ka se be ntho la gore o tšhola sniffy fase, le mantho la gore o bolela le bona ka mo pelong ba sa go kwa. Gomme go o dira tšowe ke yona tsela ya o detoxa, o detoxa energy ya gago, o detoxa spirit sa gago, se ba gabotse se ba cleansed, o detoxa di-chakras tša gago. Go ya mošomo wa go sasa, then o ya o ena le that energy because wena o tletše ka kganya, you are surrounded by the light. So ba bolela ba re go na le batho ba e leng gore ba lebeletše dilo tša gago, ba lebeletše ditaba tša gago, ba lebeletše ka mokgwa o šomang ka gona,
ba lebeletse di-blessings tša gago. Ene batho ba ga ba rate. Go na le batho ba e le gore go setse o na le bona o ba botša mathata a gago goba mohlomongwe o ba botša let's say di-plans tša gago e sego mathata, ba botša di-plans tša gago gore wena o plana go dira 1 2 3. Ga ba rate, ba bona gore wena le tšo o plana go di dira di ka tla tša go tlišetša katlego. Ba re o be careful wena le batho go setse o na le tšo le gore o plana go di dira, o seke wa di bolela. A ebe sephiri sa gago le badimo ba gago le mangelo a gago le modimo. E re mola o setse o feditše ka di-plans tša ebile o setse o thomile selo se o nyakang go se dira, goba mohlomongwe o setse o se feditše be gona ba tsebang, ka gore gona batho ba e le gore ba ka leka go utswetša se sengwe. O tlo kgotša botša batho di-plans tša gago, wena mola o sa plana o sa leka kokotletša molemo, bona already ba setse ba dirile yone exactly ntho ene la wena o planang go e dira. Ka nako tše ngwe wa botša di-plans tša gago, wa o eta pele ka tšo ba o etang pele ka tšona, mafelelong ga o sa kgona go di dira dilo tšela. Ba re go na le ntho e tlo diragala ntho tee goba go na le ntho e tlo ikwang ke batho ba ba leng close to wena, go na le ntho ba e dira mo go wena, ke batho ba e le gore ba ka leka go senyeletša ka mošomo wa gago. Mohlomongwe ba go bolela gampe go batho ba o reportang mo go bona go di-managers tša gago, mohlomongwe batho ba e le gore ba ka leka go utswetša se sengwe ka mo gare ga kgwebo ya gago jwale le jwalo. So ba re o tlhokomele dilo tša gago ene o tlhokomele batho ba uwe, ka gore yona ntho ba e planang empe e ba e planang mo go wena o sa tlo itseba, ene go itseba obviously tlo o koša bohloko. So molaetša o ko kry-a mo ke ka karate e re go clear your mind, ba go botša gore o se ka kgotšele gore wena o tlo concentrate too much, o paya much attention kudu mola go dilong tšela batho le ba o dirileng tšona, wa dula fase wa phela o nagana ka dilo tše dimpe tše batho ba o dirileng tšona, le ge e le gore dilo tše maybe di diragetše kwa morago kua, kgaogana le dilo tša morago, ba re lebelela pele mo o yago. Ka gore o ka thoma phela wena ka mo monagano o phela o nagana ka dilo tše dimpe tsela di o diragaletšego, o nagana ka batho ba le ba o dirileng se ba o dirileng sela, then o dirang the minute o nagana ka bona o thoma kwa bohloko, pelo e ba bohloko, then as long as pelo e le bohloko and then o nagana too much ka dilo tšewe, then ke negative energy. Ga o sa kgona go focusa go the future, ga o sa kgona go focusa go dilo tša bohlokwa tše le gore wena wa di diragane jalo, ga o sa kgona go tšwela pele dilo yona ntho ele ya gore wena o phela o nagana ka dilo tšela tše dimpe tšela di o diragatšeng, ge o di nagana pelo e tlala gana mola namka then ke sefifi, wena o ka sona ke tokela sefifi, ka baka la gore go thomana ka batho ba le go thoma tlala pelo ebile o thoma ba le moya o la gore wa tsa o ka re nka modira song ka modira song, then o tlišetša sefifi ka bose wena, and as long wena le sefifi ka raphelo ba o pala ko attractor dilo tše di botse. So ba go botša mo ke bare kgaogana le batho ba o dirileng dilo tše dimpe, o se ka pay much attention to bona ebile o se ka tlhala o kgathala ka bona, wena e ba bohlale o lebelele dilo tša bohlokwa tše di leng ka raphelo ba gago, o focus mo go tšona, o lebelele future ya gago, o focus on the future, dilo tše le wena o rata go di fitlhelela mengwageng ye e tlago, gomme o tla bona go dira sewe o attractor good energy, positive energy, kganya ya tla ka raphelo ba gago, gomme o tlo kgona go fitlhelela dilo tše di botse tše le gore o rata di fitlhelela ka raphelo ba gago. Kona message o ke le tshwaretseng ona tšatši la lekgono, ke a tshepa gore o tla bolela le lena, go sa bolele le lena it's fine, a re kong wa go sasa gorena o tla reng. Ke a le leboga ebile le be le letšatši le le botse, thokoza.